hürmetli televizyon karaosları havmağız, hürmetli konaklar efirde altın terme tapşırığı hem min Nagim Nurgalin tapşırığı başlayım. 8 Mart Halkara Qатын Kızlar günü. Bugün bizning terme bizning turunda hürmetli qатын kızlar, көп balalı eseler. Hozir yakından tanışıp ketayik. Havmağız, hürmetli konaklar, hürmetli oyuncular, kayıflar nisik? Şapmı? Bayram bilen sizi. Bizde şunda yola var, bizden tirmege kelgen konaklar, özleri bilen tanıştırıp giteler. Ninde howlaganin, ninde arığa qaraganin. Мен Хикматова Рәмилә буламын. Балыксы оруына карайым. Асқын районы Султанбек авылында туып үстем. 5 бала әсәһе. Aferin, rahmat. Rahmet егер. Мен Исламгулова Финзира булам. Салават районы Мәсетле авылынан 11 бала тәрбияләйм. Ay, aferin, 11 bala. Rahmet егер. Мен Курманаева Гүлназ булам. Мен Дәүләкән районынан килдем. Менің районынан 9 бала тәрбияләйм. Aferin, rahmet. Rahmet егер һүҙгә. Мен Дербенева Глисерин булам, Яңа Кабан авылынан, Краснокам районынан 30 бала бар. Rahmet, aferin. Rahmet егер. Zoya Mılaşaya kızı bulam, Kraснокам rayonundan, Soğuzbaş oğlundan 15 bala enisimin. Rahmet. Мен Краснокам районынан Ноғай ауылынан Ханова Эльзида Зикафовна булам. 11 балабыз бар. 3 кыз тагын аларга менә Аллаһ бирсә. 14 балабыз була. Rahmet. Konaklar, oyuncular, oyunga yılgaz oyundu başlayalım. Birincisi hora oşula yangıray. Ir baylığı tevekkellik, kız baylığı nime? Sabırlık. Tağla? Тыйнак. Tıynak, kurken koluğu etmiş olayı. Ir baylığı tevekkellik, kız baylığı demek kurken koluk tıynaklık. Birer tenke hiziki kızlar buna alkışlayın buraya. Ana. Kızın kimliği, kimeyinen bilgili degen mekaldi. Kimey huzinimen anlatayken. Tağla bir mekal var. Matur kızın kimeyi yemhiz bulur di. Nimeti buluyağız kimey? Keyem. Yok kıskırlaydı. Ahiret ve iki komandalı kıskırlaydı. Dürüt alkışlayın kızlar. Demek kimey huzi ol bilip koyuyoruz. Ahiret degen anlatayken. Buna hazır yumak kızlar. Bavun taşlay, bakıra başlay, sakıra başlay, azmazgına aşay. Nime hakkında? Buna kubballı eseblerge değişik. Бала. Yaş bala, evet. Alkışlayın kızlar, yaş bala bir etenke. Dürüt. Buna burun, ni üssün yaş balanın baş giyimine, yağahına kurt baş takkandar iken. Dürüt, kurt demeyen tege. Nider, sana balığa nime dilerdi. Şeytan yeni kağılmağın tebe, evet. Dürüt kızlar, alkışlayın, dürüt bir etenke. Kilin bulhan kaynege yaramazsın. Kayna bulhan kimge yaramazsın? Elbette kilinge yaramazsın. Buna iki komandalı birge baktık, aferin kızlar. Bir erten kayıtlık, dürüst. Buna kilin düşürgez, yol al, belirge değiştirgez. Yer, hamak, aşağı uğa kumeklep, ögüt, nasihat, uqav, bulak, bir kurinişi nisik atalayken. Bunal başkurtlarda bir Müslüman halkında var o. Kilim düşürdüler, onu ortağa ultırttılar, yavluk yapındırdılar da her biri kileletilegine eyttiler, şoğa bulegin biri, katın kızlarına. Kilin hüyü tip atala. Kilin hüyü tip atala, aferin alkışlayın kızlar. 40 kişi ilek aşağı karaha, iden hep birgende sup kaldırha, nime bulayken o? İlek aşağı karaha 40 kişi. Nime? İri tadı bula. İri tadı bula. Tağılan isi koylayağın. Шадыра бала диләр. Dürün sadıra bula. Hep bilmeyin mi bunu? Aferin, iri tağı sadıra bula. Aferin kızlar. İski ağız, yağı aş, zenge siriminen kas deyip kassan eyteler iken o. Yaşlı yaşağında yine. Dürüt eyttir, iki komandalı birge eytti. Yemiş yelek, kulgalak yuva aşağında. Alkışlayın kızlar. Aferin da. Yüzlük, yeki bürkensik bilen tuğan bala elik-elikten nindey hanalgan iken.
Бәхетле була. Дөрес бәхетле буласак. Ана һәм дә иттеге дибет. Әйдә бер тәңкә була. Афарин алкышлайбыз. Кайһы 2 көн кору ханала. Мына мусулмандар бигрәк Шәршәмбе, суббота белән Вторник, среда. менә ничәгәле. Среда. Среда. Шишәмбе һәм дөрес әйттеге. Шишәмбе һәм шәмбе. Дөрес. Афарин алкышлайбыз. Ул вакытта кер юмагандар, кыз бирмәгәндәр, тырнак кисмәгәндәр, яңы әйбер алмагандар. Афарин кызлар, карагыз, ана кызыгызда инде. Бер катында нисә ир хәйләһе булыр? 3. Юлай гына түгел инде бер катында 3 кенә хәйлә бу катын түгел ул. Дөрес 40 катын хәйләһе булыр Афарин. Алкышлайбыз. Торымбаш ултырха, нимәгә? Дөрес кунак килә тинегә. Дөрес кунак бит. Укыган кешеләр белән уйлаулар рәхәт менә. Афариндар. Борын тамга булып йөргән, хәзер милли бизәккә әйләнгән кускар нимә билгеһе икән? Күстимәскәдер? Юк. Юкмы? Акчага. Тагылай икенчеләргә әйткәндә, Күп акчага. байлыкка акчага. Дөрес. Афарин ике командага бәрәп. Афариндар, байлыкка. Абышка кем ул? Onu aydık oraya. Abuşkağa keyuğa sıkmaksın, yep geçkenen de o. 16 yaşlık kızı kaydın başvuru, abuşkağa veren mi? Korkka. Dağıla gisi gerek buna. Ulu kişiga. Buna hep dürüst ettik. Katın ayırgan, ayırlık iyir. Abuşkağa ola. Afarin alkışlaydı, dürüst. Taң yundudu tigen dağılatkan katın kız isimi. Bastığı. Таңсулпан. Зөһрә. Зөһрә, Таңсулпан. Афарин алкышлайбыз кыздар. Дөрес әйтте, Таңсулпан дигән дә исемдер. Мына һәр шуны бер тәң салабыз. Ике командага бер тәң кабы. Балаңдың, мына һезнең балагызның ияне һезгә кем була? Онукча. Онукса. Айя. Онукса, һездә онукса диләр. Әйе. Яни сәлиммен. Шулай ул правнук бүлә сәттеләр. Афарин бер тәң кагызлар һезгә. Дөрес әйттегез. Бурун кемде өйгесе дигәндәр икән? Ул бит өйгесе. Хатын кызлар. Дөрес, буна һездә әйтте, хатындар, хатын кызларны бурун әйткәндәр өйгесе дип. Бер тәң кагызлар. Афарин. Бuna korkayınız, birisi duruptıra gitti, gördünüz mü? Kadir tenke anlayız kızlar. Yola boyunca on yaktan başlayıp gitmeye gerek mi? Berev, ikev, koralı, üstev, dürtev, 12, 13, 14. Oy, 15 tenke. Hedin kurak mı, direkt mi tuluyor? Безне 14 наверное. Ay, Allah'ım Allah'ım, sımlar. Berev, ikev, üstev, 12, 13. Унускына кылган. Убиска унус. Тайлеген хакында әйләп киттек әле. Ниса малай, ниса кылды, кайда эшләйгән үгез хакында. Тормыш иптәшем Илнур менән без 5 бала тәрбияләйбез. 3 малай да 2 кыз. Беренче Данил исем малайыбыз 6нчы сыйныфта укый. Зуры. Зуры, өлкәне. Спорт менән шөгыльләнергә ярата, саңгыла йөрий, волейбол түңәрәкләренә йөрий, мәктәптә оештыралар. Кызыбыз Гүзәл 4нче класста укый. Ул хүрәт төшерергә ярата биктә. Регина кызыбыз биюгә бик оста һәм 2 кескәебез Айнур менән Рүзел үзем эшләгән балалар баксасында йөриләр. Һәм үз балалар баксасында эшләгән инде. Әлеге вакытта балалар баксасында эшләйм. 36 бала йөри. Балалар баксасына 14 малай һәм 22 кызлар. Коллектив безнең бик тату. Бuna нисә өлкән әйдә малай дигән бит әле. Спортман шөгыльләнә тигән. Бuna һәргә ярдәм итсәме, карашамы балаларны беләкәсен. Балалар баксанан барып алып уйната. Караша, балалар баксасыннан бергә кайтабыз. Каршыма килә. Алыс түгел бөйгедән яшәгән йортта. Юк, алай бик алыста яшәмәйбез. Бuna үзе яшькенә, бuna 5 балага йөрәт иткәнегез бит инде әле. Ирегез нисек карайың? Ирем дә бик караша миңа. Балалар ярата инде. Ярата балалар. Тагын да хроял. Үзе күп балалы гаиләнән. Үзем дә күп балалы гаиләлә үстем. Без дә бишәүбез. Һеңлекәштәрем бар, энекәштәрем. Бишәүдәгенә туктап калырга уйламаягыз инде. Юктыр. Афарин. Буна ирегез гаиләлә улар да шулай күп балалы гаиләләрме? Улар өсәүдә. Өсәү. Гадәттә күп балалы гаиләләр улар да шулай итеп бергә татып үсәләр дә. Бала сактарын һорашаң да, буна минем дә балаларым күп буласак, шулай тидер бит инде. Димәк әле пландар бар әле тагыла. Балалар үтәргә, балалар табарга шулаймы? Әйе. Бер 7гә yetkермәгәс дигән бит. Әйе. Рәхмәт.
Безнең гаиләлә 11 бала тәрбияләнә. 14 елдан башлап безнең гаиләлә карауга алынган балалар. 8 бала, 14 елда 2 бала алгайнык. Соңыннан акренләп, менә бүгенге көндә безнең бөтәһе 11 балабыз бар. 11. Иң олыһына 20 яшь тула быел. Икенче кызым Рами Гарипов исемендәге гимназия интернатында Өфөлә укый. 10 сыйныфта. Анан кала 9 сыйныфта белем ала. Алла бирһә, үзенең тормыш юлын психолог өлкәһендә күрә. Ул безнең алган кызыбыз инде. Соңыннан улыбыз килә, 7 сыйныфта укый. Соңыннан 3 балам быел 1 сыйныфка бардылар. 4 балалар баксаһына йөриләр. Карага афариндар. Һезнең булар барала алынган балалар булып сыга инде. 3 Үземдеккә 8 алган балалар. Бuna нисек буларалар мөнәсәбәттәре нисек? Тугандар күп, бер тугандар күптер инде. Уларның яшьтәре бөтәһенең дә бер тирә булгангалар, бәлки алар үзара бик дустар. Шулаймы? Карал нисек йөрәт иткәнегә, шулай да ул битендә ул. Моны кайбердәр үзе бар балаларына игътибар булып yetkir алмайдар. Һәй моны. Без ул күп балалы гаиләлә үскән, улар унау булгандар шикелле. Шулаймы? Моны иң зурына 20 яшь тинегез. Димәк, өй эшләрендә бер-берен карашырга улар бит шулай инде, бер-берен карашып, ярдәм итешеп, бер-берен һәр вакыт улар тартып, бер-беренә ярдәм итеп, бер-беренең артыннан үзләрен карап, эйәртеп һәр вакыт бергәләр алар. Мәктәпкә бергә йөриләр инде, бергә кайталар. Мәктәпкә 5 бала сыгып китәбез. Балалар баксаһына 4 дәшеп. Һәм үзегез дә мәктәптә эшләгәнсезме әллә? Мин янган тау санаториенда. Рәхмәт, афарин. Әле тагыла риск пландар буенча тагыла алырга уйларыгыз бармы әллә? Әгәр мөмкинчелек булса, ике юк дип әйтмәсәм. Ой, афарин. Искиткес. Зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт итегез, тыңлап тек. Без тормыш иптәшем менән 9 бала карыйбыз. 4 малай, 5 кыз. Иң олыһына 16 яшь, ул Өфөлә укый. Школа футболы гайрый. Исемен дә әйтеп китегез булай? Нурфаяз исеме. Икенче кызым Алсу, ул 7 класста укый. Бик яхшы укый, төрле конкурсларда катнаша, волейболга, баскетболга, саңгы шоуларга, гелдә призлы урыннар ала. Өченче кызым Айлита, 10 яшь, ул 7 класста укый. Театр кружогына йөрий инде, бик тырышып укый. 4 кызым Аделина, ул 10 яшь, 4 класста укый. Ул самбо кружогына йөрий, спортман шөгыльләнәләр. 5-нче Динияр, уңа 9 яшь, ул шахматка йөрий. 6-нче, 7-нче, 8-нче, 9-нче улар өсөһе садикка йөриләр. Алар өйдә генә утырмайлар. Без уларны Өфөгә алып киләбез. Чемпионат малышей күк, карапузы на старт күк конкурсларда катнашабыз. Аларга бик охшай, шуның өчен йөртәбез инде. Ул һәр беренә кайдан вакытта үтәгез? Моны йөртергә кирәк. Мәктәпкә йөри, тагын инде түңәрәктәргә йөртәгез. Уларның үзләре кызыккангас, уларда еңелрәк йөртә ул. Үзләре теләп йөриләр инде, шулай. Моны Фаяз монда Өфөлә кайда укый? 25-нче школда укый. Оның нык футбол менән шөгыльләнгән килә. Ул беренче дәүләкәннән йөреп футболга йөренә инде. Шуннан һоң спортивный школага бирдек. Монда. Әйе. Онан ярак йөрергә булгас, хәзер 25-нче школдан йөри. Әйе, мен аңламамса, һәйдә бул 9 балла үдегездәке. Әйе. 9 бал. Афарин, дип яшкенәгез дә. Нисек шул тикелме? Афарин, искиткес. Кызлар, бүген моны 8 март байрамы, һездә моны байрам менән котлап, безнең бер билдәле йырсыгыз, һезнең яраткан йырсыгыз, Башкортстанның атказанган артисты Марсель Коттоев килде. Әйдә, алкыштар белән каршылаек. Марсель, рәхмәт. Sesке giderin ağardı time Uyulama sey Kartlık turanda Bolunda utiken Ses gelir kivik Yayalıdık esey Yine yanına Qartayım əli, əsəy qartayım əli Yine bitmedin, yürek yalı Utəq umir dərgib,
Кайгырмалы бидгәле гөрләп яшәйем Бишек йырдарын бидгә йырланың үттердең әсәй Heyden adlanın taralıştık biz türlü yaklarga bidi bide rahmetlihine Kardayım Ali Esey kardayım Ali Yine bitmedin Yürek yalı Ude ömür derdim Kaygırmalı Bidgeli Gürlep yaşayım Aferin, rahmat Marcel. Hürmetli televizyon karasılar, hürmetli konaklar, şayet bizim birinci tur adağına etti. Alda ikinci tur güte, bizim onun kalığız. Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий. Одеяла, подушки, перины, верхняя одежда для взрослых и детей. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена в торговом центре «Башкирия» Lifestyle Center. Башкорт энциклопедияһы гыйльми нәшрияты Башкорт энциклопедияһының 7 томлыгын русса, башкортса һүҙлектәр һәм башка популяр гыйльми басмаларҙы һатыуҙа тәҡдим итә. Өлкән әҙиптәр һәм әҙәбиәткә яңы аяҡ баҫыусылар иғтибарына. Нәшриәт тиҙ арала ижадығыҙ тупланған, һеҙ теләгән форматтағы китапты баҫтырырға ярҙам итер. Белешмә өсөн телефон 251-02-27. Беҙҙең адрес Өфө ҡалаһы, Революция урамы 55-нсе йорт. Hürmetli konaklar, hürmetli qатын-ҡыҙҙар, ikinci tur, kim başlırak diп аталып. Әлегә һеҙ алдараҡ киләгеҙ, 2 тәңкәгә шулаймы? Әле 3 тәңкәгә. 3 тәңкә алдараҡ киләгеҙ. Тимәк, һеҙ башлайығыҙ, һеҙ тамамлап ҡуйырығыҙ, яраймы? Тәбиғәт. Тәбиғәт. 5 тәңкәлек талабыҙ, ҡыҙҙар. 3 тәңкәлек һорау, ҡыҙҙар, бына ошолай яңғырай. Урыҫ сәйәхәтселәре билдәләүенсә, 18-нсе быуатта ҡайһы үҫемлек һуғып, иләп, кейем тегеү өсөн халҡыбыҙҙа киң ҡулланылған. Варианттарҙы күрәгеҙ. Киндер, кесерткән, юкә, етем. Киндер. Ваҡыт 15 секунд бар. Уйлайбыҙмы, алабыҙмы, ҡыҙҙар? Үҙегеҙ ҡарағыҙ. 18-нсе быуатта урыҫ сәйәхәтселәре билдәләүенсә. Алдыҡ беренсене киндерҙе. Киндерҙе алабыҙмы? Әйе. Бына, ҡыҙҙар, бында кесерткән икән. Ысынлап та был яуапты белмәйем, кесерткәндән. Киндер дип уйларым мин дә. Кесерткән, ул киң билдәле булған. Унан күберәк тиккәндәр, күберәк һуҡҡандан иткәндәр. Унан һуң киндер етен киткән. Беҙҙең ҡатын-ҡыҙҙар уны үҙҙәре эшкәртә белгәндәр. 3 тәңкәлек бәйләп торҙо, ҡыҙҙар, афарин, алҡышлайбыҙ. Һайлайбыҙ, ҡыҙҙар. Кеше һәнәнғият. 3 булсын. 3 тәңкәлек һорау. 8 март байрамы. Ҡатын-ҡыҙ хоҡуғы өсөн көрәш булараҡ барлыҡҡа килгән. 1857 йылдың 8 мартында Нью-Йорктың теген һәм аяҡ кейеме фабрикаһында эшләүсе ҡатын-ҡыҙ ирҙәрҙеке кеүек үк эш хаҡы 10 сәғәтлек эш көнө яҡты ҡоро бина талап итеп манифестацияға сыға. Быға тиклем ҡатын-ҡыҙҙың эш сәғәте күпме булған? 10 сәғәт һорап манифестацияға сыҡҡандар бит. Быға тиклем күпме булған икән? 12 сәғәт, 14 сәғәт, 16 сәғәт, 12 сәғәт. 16 булсын, 14. 16 булсын. Айналабыҙ. 16. 16? Дөрөҫ ниңә ҡурҡып әйтәгән? 16 сәғәт. Так, һайлайбыҙ, ҡыҙҙар. Тарих. Нисә тәңкәлек? 3 тәңкә булғанда ҡуйын. Ҡайһы районда бөйөк ватан һуғышына 8 улын оҙатҡан 10 балалы герой әсә Майкамал Ғабдрахман ҡыҙы Латыповаға
Heykел қойылған екен. Мына қазір фотоһында күрәттердер қыздар. Балтас, Биләрит, Буздәк, Тәттішлі. Кигир улын ұдатқан, ұн балалы героясы. Майкамал Латыповаға. Қайсы районда екен қыздар? Варианттар бар ма? Буздекті алайық. Буздәкті алайық. Алайық мы қыздар? Алабыз. Һәм дүрлет аламы түттен кәйттекен қыздар. Буздәк районы. Айлайбыз. Халық ижадын алайық. Халық ижадын, әлбетте халық ижадын, бит халық ижадын яратабыз да инде бит. Хақмар хыуы аға қибыла табан, Урал тауы буйлап күн битләп, илкәйемә лә шул кайтыр инем, аяктарым талха имгәкләп. Был ниндәй халық йыры икән? Гыйлмияза, Зөлхизә, Зәлифәкәй, Зөлхәбирә. Билдәле халық йыры бұл. Зулхиза деп әйтәйек микән? Гыйлмияза. Гыйлмияза, наверное. Ике вариантта гына кайын алабыз қыздар. Уйлайбыз. Зөлхизәгә Зулхиза. Зөлхизәгә туктарга булдыгызмы? Тукталабызмы? Ну давайте гылмейсе ятыда. Yok, ике кайын алабыз қыздар. Мен шуга әйтәбез. Баштан ук ике вариант Зөлхизә. Конкретно гына. Зөлхизәгә куяйык иде. Әйме? Әйе. Қыздар, дөрес вариант монда Гыйлмияза шу қыздар. Қыздар хайлайбыз. Сәл алып қарабыз. Өстен кайбы? Әйе. Шулай. Башқұрт галимәләре арасында кемеһе, ошо дүртәүҙең була инде. Философия фәндәре докторы Розалия Салтангәрәева, Зөһрә Рәхмәтуллина, Фәнүзә Нәҙиршина, Нәжибә Мәҡсүтова. Булар дүртәүле билдәле галимәләр безнең. Әммә береһе генә философия фәндәре докторы. Бәлки икенселер. Һәм һеҙҙең вариант? Зөһрә Рәхмәтуллина. Дөрөҫ, Зөһрә Рәхмәтуллина, алҡышлайбыҙ ҡыҙҙар. Һайлайбыҙ. Мәҙәниәт алайык иде. Өстөнкәлеге бит. Әйе. Ҡайһы актриса, быны яҡшы беләһегеҙ, СССР-ҙың Мәҙәниәт министрлығының Попов исемендәге көмөш миҙалы менән бүләкләнгән Шәүрә Дилмөхәмәтова, Таңсулпан Бабичева, Нурия Ирсаева, Светлана Хакимова. Таңсулпан Бабичева деп әйтәйек. Таңсулпан Бабичева. Әһе, нимә Мен Нурия тиңә? Ирсаева. Капитан Нурия Ирсаева. Син Таңсулпан. Әйе, Таңсулпан. Тимәк, өсөгөҙҙә Таңсулпан Бабичева. Таңсулпан Бабичева тинеге. Дөрөс түгелме ни? РСФСР-ның һәм Башҡортостанның халыҡ артисткаһы Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты ул Нурия Ирсаева. Икенсе турада ғына булды. Ҡыҙҙар, әйҙәгеҙ, һеҙҙең мында һөйләшеп китәйек әле. Бына һеҙҙең 30 бала тигәйнегеҙ, бит. Безнең ғаиләдә 30 бала. Ой, Үзебезнең 3 балабыз бар. Алары иләнгән, кияүгә чыкканлар инде, үзләренең балалары бар инде. 6 внук дип әйтәм. Карарга алынган 27 балабыз бар. Кайсылары үсеп чыктылар инде, үзләренең семьясы да бар. Бер кызыбызның, аның кызы бар инде. Өйдә 21 бала, 11 малайлар, 10-сы кыз бала. әлеге ваҡытта өйҙә 21 бала. Әйе. Калганлары укый. Мына был һеҙҙең ғаилә бит инде. Әйе, колледжда, кайсысы колледжда укый инде, медицинскийда, педагогическийда укыйлар, уфимский теплоэнергетическийда укыйлар. Шулай итеп, төрле-төрле түгәрәкләргә йөриләр. Балалар, бийләр, җырлайлар. 16-нчы елны без беренче алдык. Лучший патронатная семья дигән 100 000 премия бирделәр. Балалар мозаика җыялар, алмазныйны, аннары роспись по дереву, выжигание по дереву, төрле-төрле нәрләр белән шөгыльләнәләр. Малайлар әтәсенә булышалар, безнең бик күп мал бар. Алар мал карайлар, ишек алдында эшләрне эшләйләр әтәләре белән. Кызлар иде буенча ашарга пешерәләр. Ҡыҙҙар һеҙҙең менән, малайҙар атай менән. Әйе, әгәр дә инде уборка территория булса, же бакчада эшләсәк, онда җыелышып чыгабыз. Монда эштә тормай инде. Юк, тиз генә ярты сәгатьтә без бөтен эшне эшләп керәбез. Ә бына өлкән балаларығыҙҙың балалары бармы? Ейәндәр, ейәнсәрҙәр. Кызым үзенең 2 баласы бар, 10 карауга алган балалары бар. Ой. Алар тоже Сауызбаш авылында яшәйләр. Ә бына күмәкләшеп, бергәләп йыйылышып китәгеҙ. Нисәү булып китәгеҙ янында? Без бик күп Өйгә илдә. һыяғыҙмы? 1 майга менә җыелалар 50 кешедән артык. Афарин, афарин.
Бuna әйтейік, біре қайда барырға керекті, қыздарығыз, қонаққа сақырлар, біре байрамға бар. Несі кеткереді, бір автобус керек ондай? Біздің автобусыбыз бар, бізге Роснефть волонтерлары келіп жері, олар бізге бөлек кеттілер, автобус 19 орынлы. Қарай. Иптәшім автобус білен жері, мен машинаға отыртып жерім, өзім де рөлде жерім. Жиылышып бірге жерейбіз. Афарин, ет кеткіз. Рахмет. Әйдегі рахмет деген. Мен 15 бала, әнесе, өзімдің 2 балам енді зорлар енді, кеуделер. Бірсі педагог, бірсі сөйді өлкәсінде ішлей. Алынған 13 балам бар. 3 малайым, қалғанлары 11 қызлар. Мәктепке ертен 11 бала шығып кете. Ана бет. Бір бәлекейім бар, ансы өзімнің қырдайында, 4 яшылық. Барсы да түгәрәклерге жүрейлер, шахматқа, жыр биюға ұсталар. Бейлейлер, түрлі призлы орынлар алалар. Мәктепте үйретелер, шахмат түгәрәклері, музей түгәрәклеріне жүрейлер. Спорт білен достар? Спорт білен де шығынланалар, олимпиадаларға үйрейлер. Бек көңілді яшайбыз. Олара достылар бір-бірсіне ердам етіп, мәктепте бәлекейрәклері ұлыларыны күтіп, ұлылары бәлекейрәклеріні күтіп, мен ашылай етіп. Балалар бар әдірек тавашланып кеткен сақтары болалар. Түрлі шақ бұлайын, түрлі шақта ортаға алып отырып, ұзаққа созмайғына кеңешләшіп, дұрыс юнәлішке жіберіп, түрлі шақпылар бір-бірсіне ғафу өтініп, шылай етіп, өтіп кетелер. Бұнда киноларға, театрдарға үйрегіз ме? Үйребіз. Рухи яқтан балаларды несек тәрбиелейгіз? Театр, кино, концерттар. Концертларға, нелерге жүребіз, киноларға жүребіз. Өдігізді мәлі қалаға? Жалайтарлығы Нефтекамскіға оғайдың жүребіз. Бұна балаларды қайдан алады? Нендей балалар? Етім қалған балалар ма? Социал лидерден алағын, йұрттардан алағын, оларды қайдан? Мына 2 балам менің атасы инәсіз, бүтін жетімдер, қалғанлары әтәсінәсі ішкен балалар бетінде. Балаларның қойсысы приюттан келе, қойсысы сразу семьядан келе. Түрліше бала енді. Түрліше бала балалар. Келеті, барып ең алда оларды көрәғыз, бұна ұшы бала оқшаттағыз, несек алағыз бұл, әлі? Бала ес бала енді. Бала ес бала, баланы сойлаптырмайбыз. Бар, шынды ен алабыз. Олар тұра-тұра, олар иренелер. Өзіңдегі болып бітәлер енді. Тәртіпке де иренелер. Олар бір-бірсен қорағаш, бір-бірсен. Обай апаты бертөлер, бір-бірсен уже обай апаты. Бір туғандарға Бір туғандар кәбігі. Бұна сығып кетке соңына келебіредер бі? Келебірелер, әйе. Ата есі айтып келебірелер. Туғандарына ойырмайбыз. Бірге алабыз, бірге алыға тырышабыз. Бұна құлықтарымына несі көң? Бұна айтып кеттер бетінде ескән ғайленен теп бұна? Жоқ, балаларына ғайбет. Міне қошағында ұшығыз кетейінде, міне шулқатлы матур бағалар, шулқатлы ақылы бағалар, міне олар әйбет оқилар бетінде. Жыр бұйуға ұсталар, міне қошағында жан үртәлейінде, міне жонды бағаларын ташылаған. Ата әсілерін туған жұттарын ағынмайды? Жоқ, бір қабатта сөйлегендер. Солай ма? Қаралай. Рахмат, едік кеткіз. Рахмет тегіз. 36 ел яшайбыз тұрмыш иптәшім білән, Разиф білән. Өзіміздің 4 қызыбыз бар. Олысына 35 яш, күйеуде 2 баласы бар. Екінші қызыбыз тоже тұрмышта, 2 балалары бар. Шыннан 3-ші қызыбыз Сургутта яшай. Тоже уже квартира алды, шында өзі түпләнді. 4-ші қызыбыз байыл біздің 11-ші классны бітірі. Медицинскияға дейінді поступать етері Аллахы берса. 4 қыз қырына біз 4 қыз алдық тағын. 12 ел там назад болды енді бұл хал. Оларда өсіп өткендер? Енді өсіп біттілер, 12 ел олар бізділер. Олы қыз уже 20 яшта, тұрмыш иптәші бар. Кеуге шықты, Сургутқа күштілер. Екінші қызыбыз Милауша педагогический училищені бітірі Аллахы берса. Ақмолла пединститутына кірге ойлайбыз енді. 3-ші қызыбыз, Аллахы берса, Быйыл 9-ны бітірі, Уфаға дейбіз мә қойда жекірәлі медицинский училище деп қиялына кірерге насип болсын. 4-ші қызыбыз біздің бей хайванар ярата 7-ші класста оқи, Гүлнұр есімлі. Аллахы берса, Кушнаренкаға ветеринарныға кірге деп тұрабыз енді. 2 ел тамын азат 3 малай алдық. Олысы 7-ші класста оқи. Барабыз біз мына ақтанышқа. Ана икені кәші білән Кадетский школада оқи. 7-ші класста. Өзі тілеп барды, тіләге болғаш орнаштырдық. Аллаға шүкір, күрөшке үйрей, күрөшлерде бірінші орынларын ала. Әлі қойларға барды, Қозанға барды, Әлмәтке барды, Ақтанышта болды, бүтін жерде Болғарға барды. Олимпиадаларға бек үйрей, общество біләнеге, историяға барды Қозанға. 3-ші орын алып қайтты Аллаға шүкір. Міне барабаншық ол, міне выступать етер шулай, шушынды костюмлар білән. Міне Мәскеуге барды. За хорошую учебу, за хорошее все. Шунна менә 3 кызаларга ятабыз. Тагы. Документлар әзерләйенә инде. Февраль азагы Аллаһы берсә менә булачак.
Ул балаларды барып күрдегез. Күрдек, бардык, Балалар күрештек, йортынан, сөйләштек, Махай менә кичә дә сөйләштек телефоннан. Приютта, Кабанда менә, Гөлсирен яшәгән җирдә. Кабанда менә ике бәлки кыз менә 4 яшь кенә берсенә, менә 3нче класста укый. И тагын менә улысы икенче фотографиядә. Менә без кызлар белән бардык. Барыбыз рульдә йөриләр барысы машинада. Алар белән бардык. Кабановский приют Краснокамада. Кызлар искиткес бул бит уна үзенә күрә зур Аллаһ батырлык. берсә, 14 бала, 4 онук, 2 кияү пока, тормыш иптәшем, малларыбыз бар, бакча бар, үй зур, бүтән условиядә бар. Аллаһка шөкер яшәп ятабыз. Менә шулай тормыш бара. Менә бер балагыз бик хайвандар ярата. Үзегезнең йорт хайвандарыгыз бармы? Өйгә кермәйдә ул. Шул араларында Менә шул бүтән сыерларны менә аны аңлатып булмай. Мен беренче тапкыр шундай бала белән сталкиваюсь. Кем булам тиген хәтер белән? Ул сыер суя башласак та, ул уже бетте. Безгә аңардан разрешение сорарга кирәк. Шуны итәргә. Тавык суям дисәң, разрешение кирәк. Ул накладной белән подпись белән куяр ул. Шулай гына асата башласак, нинди суммага? Шуны подпистәге кеше алып китә торган кешедә подпис куйдыра. Шулай үздә. Афарин. Зур рәхмәт кызлар. Ысынапта бул искиткес. Бuna минең хатта үз әйтерлек үзем юк кызлар. Бул зур батырлык ул. Бuna мен күздән яшьтәр килеп сыга. Ул тормыш иптәшеннән тора. Тормыш иптәшен әйбәт булса, менә разрешать итсә, действительно, безгә бит хатын-кыз бар бала сөючәнбез. Бер-беребезне аңламасам булмай беренчектә алып, бер-беребезне аңларга тиеш. Бер нисектә кызлар. Зур рәхмәт кызлар сезгә. Зур рәхмәт. Искиткес. Байрам булгас байрам булган. Һездә атларга ди Башкортстанның атказанган артисты безнең билдәле курайсы Азат Биксурин килде. Азат рәхимет безнең байрам тирмәһенә. Компания «Башкирский гусь» предлагает мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на центральном рынке по адресу город Уфа, улица Цурюпы, 97 и в торговом центре «Башкирия Лайфстайл». Базар номер 1 по адресу город Уфа, улица Менделеева, 205А, а также на сайте bashguсь.ru. Рәхмәт Азат. Зур рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле кунактар. Уен адагына әйтте шуның менә, нә хәзер тәнкә анайбыз, тәнкә. Ой, бунда тәнкәләр һезнең хәтер дә улай. Безнеке санап тормаң. Нишләп? Безнеке анда Әзрәкме? Әзрәгәй. Берәү, икәү, өчәү, дүртәү, бишәү, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. Ашко тейдер уны, беләгезме шуны? 21 шунда уен бар, ашко тейдер. Һезнең кәмрәк дигезме? Берәү, икәү, ислапта кәм икән шул икәү генә. Буны. Өчәү, дүртәү, бишәү, 6, 7, 15, 16 тәнкә.
Ey тигез сығарға тырыштым. Ей тырыштым қыздар, тигез сығарға. Құрметті телевизор қараушылар, құрметті қонақтар, шын мәні біздің ойын адағын айттайды қазір. Бір-бірге болған тілектерге де айтып кеттік. Байрам менен құттықтап кеттік. Бүгін ертеңді 8 март. Қатын қыздар күні. Ездің күн қыздар. Хөрмәтле қонақтар, һезне 7 март қатын қыздар көне белән кайнар котлайбыз. Һезгә Озон-озон гомер, құрыстай тазалық, оппақ бәхеттер тілейбіз. Көләс йөзлі болып қалығыз, һәр вақыт шундай матур әсәләр булыгыз. Бына һезгә безнең командадан аз гына күстәнәсебез бар. Сәй исәрһегез бергәләшеп сәксәк алып килдек. Рахмат. Қадірлі әнилер, біз бетінде барыбыз да әнилер кішілер. 8 март халықара хатын қызлар күні білән қайнар құтлайбыз. Барыбыз да жырақтан келген кішілер. Һәр бізге болсын тазалық, үйлерімізде тынышлық, балаларымыз бізге только уңыш кетірсін, аларға оқ жоллар һәр бірсіне, бізге һәр бізге сабырлық, таза исән болып, үйлерімізде тынышлықны берсін, һәм де тазалығымызны ташламасы Құдай Тағала. Құрметті қонақтар, бізге келген қонақтар да бөлек кетіп қайтмайдар. Мына біздің бірінші күнден біздің мәнелер шатлаған Серафимовский қаз мамығы фабрикана мына осындай көпіріп тұрған міндеттерді қабыл етіп алығыр. Һәм әлбетте Зәйнәп Биязова исемінде китап нәшриятынан осындай матур китаптар һезгә һәм тагыла безнең тагыла бер бүләгебез буны Ахтаф Гайфуллиндан «Жизнь продолжается» дигән ул һезнең хакта язылган китапты кабул итеп алыгыз. Әле булда түгел безнең тагыла күрәһегез һезнең алдыгызда гөлләмәләр. Байрам менән кызлар. Без килә ашашканга җитү һезнең менән хушлашабыз. Исәнлек, һаулык һезгә. Һаулыгыз байрам менән.